Rani vekem ni nasema tinga mai na live stream ena sai buru-buru ta ngani ndo tinga mai kina ni sambula vinaka ngole na bang ni vinaka levo maro ta kital tinga na kana ngaravi to ngai tavi na iteke bo ni singa na lomo ni ndo tal na mada wa we karusa ngabulu ka walo tinga ni ko tawa ni kuwa sana via bon leka sartiko ngai bang romboka sana maro ta kital kina ndo tal na bulu bo en bulu November ya sabani ni vinaka ngol na bang ni vinaka lever na luvenda na robo kina ngone lewa fomu vitu ni mate ni pepa na veterongi ni fomu vitu en singa vinaka ni indai na rai tiko ya sana utingo ya sana veteraviani ko ngona ni mer ni mai dabo tiko ndo tal na mbaki bogo buli en mbaki ngo sabani ni vinaka kina vekim ni turu amara mangasi ni buli na bogo lew sara na non mar roi ken non wa buli tu na lebe mami en Allah mani mbaki membaleta na non rove ngono vinaka ni mataka en na boku ni bulika ya na boku talanga ni kere na singa vinaka ni indai sa kere buli mai en madha wa sauti na serikali abola o tamai boy tawata tau konongo wakamau siti ni suka utawa ngule dava wano so tabi ko kin nongo marama lau toka primary nongo bononi dagadaka ronondolo kawalu ngorina mbaki au nano marawa ndono makitu endai na baka dangi mbudina lo elo mangu membau ngandi soso yango na bua indona nongo itokani tawakilani wale ya otiko kina ndaulomani mbongi ko ya utawa ngule dava levuni nongo ndomoni ko tawa tukuni rawa lomangu na elongu au talaudaka kondengi ubadu ena iyo mendaru sa soko wasam. Sa tikibu me soko nondaru wanga ni vendomoni nongundina veiko sa tikibu me soli. Au soli mbula veiko me adhawa na yoti adhawa na ngona me laki nduasara na nondaru soli. Ruanondolo ni ambaki ya wodi kokina ni sa waga wotukana na nondarundina. Me maruro kina na loloma me kuani waga tikina wana luwendaru kuendaru da waga sakita. Tomani sara na vengaravi kinandi me tomani talikina na itavi salaki sibitu e vida na embaki sa tege wo wakilai na visa ninraki. Kwa kirea mongande kina ndona songo nomo makita na lawara ngorindina na mukoro. Au tawakila na veka sa virikoto mo sangole wakandua isakai au mai kawaro. Au wili singa mai kaulaki wili mula taliboni sangani motangiri wakandua. Sa wakawale ni tu nongu vina kambuna isa mo mauna numa mandanga na nondaru no matua. Rui mosindina niko sangani mauta tau mo ase waka modi vina kanga mai veki rau. Au sambolea me susunga na luvendaru ni waka mau ni sarau ti kei rau vinaka na nomu i wakarau. Tumatuma keda ni mumale ko sangu ile dawa. Nanda tau wale mendaru na tarawata. Kombiuta kinda kumo na visa sangayanga. Non rabosa na wikamo sambimbi veiko wuni marama. Ando mga taronga lo e na veisinga. Nongundi na veiko meka e mga tikina. Sala kitawani kina e na mila e didila. Mga muna mongole makandua isa mativia. Ngai wasoti kei rau na veitamani e na sona ka singatuni to sanaki. Ke lemu na ka e taki veiangi wasoti kei rau isa tinailangi. Sa mga lesuitu na mga vinavinaka ngau na leka ni nondo tau mai tiko wata. Au sayalo mga dengu me se reki ko e nangalala. Ia mokila ni una deitunga e na nongu yala. Saloloma e ni veiko nongu mga mau. Minangasara mga lemu na tamo tatau. Ngonga indona ne rau ita tau. Ka tu mai na tandola tu ke kovia reidi kei rau. Nongu serikali sa mai dawa. Kero saloloma tu yani na nomo vitamani vinaka. Loloma sabu kataki sareni wakayawa. In romo ni singa ngango e na yatu ya sawa. Puna mga lemu sara na serikali mai gobi rotiko e na mataka vinaka ni indai. Mga diloloma di na keno ya. Ka tingo mirotiko na salni kaka muraki na video fam e na iwasan nga una ni wakatawa. Wala na naman serikali ngayon wakaw tamay na video fam e na ruwa tulundua e na Waimanu Road e suma. Ngayon una na makitiko na vimataka may manindiwa mo nitikin na mga rumboka na kena na mawili kitiko kina na serikali na yawa ni serikali na